Yeah, Kamala Doctors for someone sitting buffet. This is my service TikTok. Uzongona ga buffet and go YouTube lang la kona buffet. Ungasangena utemnaga broadcast show. We are live kona for today. Ngino vusi lana buffet. So uzongitshela umvoro ukuthi la ufuna. Yeah, kahle kahle kwenzakala na ungitshela. Ala strike baba kwakhala ngamagesi khala ngamanzi yonke into yabo. Yeah. Abantu abacimele ekudala bakhala abantu. Mayisimele umeya ukuthi afike azokhuluma ukuthi kwenzakalani. Yeah. Azokhuluma ukuthi konke. Ngiyakubona excited now la ukhona khona mafora. Ngiyakubona ukuthi excited to me. Angazi ukuthi bathi uzofika ngabesikhatsini so. Bathi mele afike manje ngo11 from a win. Bathi ofika manje ngo11 from a win. Manje abantu bakafika bona. Uza kuphi? From a win, suka from a win. Oh, usuka from a win uza la uhlala khona le win or uza la. Wahlala win ukuthi win sokhuluma ukuthi asowazi uku-address okwazi phala yonke into ukuthi kenzakalani. Saze ngapha sitshela vele. But for sure ukuthi abantu abaningi manje senesikhathi esinganani nifaka lo daba lapha angafiki. Sikhathi eside for izolo. Akafikanga. Afikanga. All right.